Injato Zulhijja si bitno tava kaj ke granice Arafatese. Iskoristiću trnipe dok stoltu puripe. Iskoristiću sa stipe dok stoltu so ona svaripe. Embo iskoristiću slobodno vakti čotakati dok stoltu kateriritu špe. Zemzem. Zemzem pani pije kerea dova hempije. Kozon šajt. Saro barvalo. Сар очоро е крачи мора терачаре, значи ки буздалифа. Е крачи мора терачаре, ки буздалифа. Romano Bayraco Omar Krupa. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ак alhamdulillah, пашило о вакти завршадам и умра. Акана абдулlah минже о вакти длам аночон савоси Zulhijja. Паналазјамен ано октото Zulhijja. О Ресули саллаллаху алейхи ва салам черда о хаџ ифрад. Што значи ва черда иншааллах ако качара авер берш значи качара хаџ темету. Хем о Ресули саллаллаху алейхи ва салам препојд серда е уметесе хаџ темету. Сар се стоил пе хаџ темету, сар ка черда, значи три небученца. Умраса, хаџеса, хем курбаноса. Што значи халал? Амен акана хурадам амари храми, ке амаро хотели. Хем акана, иншалла, значи ониети. Ониети исто значи чердопе и леса, а значи буд прал, посто алхамдулилlah, амен сам катар капена умети е Ресулеско саллаллаху алейхи ва салам Рома, ама што значи мора те сикавај ке кавре, хем чердам ка видео да би амаре праленџете лочара. Што значи прала хем пене. Значи поступил пе катар гова хотели сосан, значи вачаре Аллахумме лебейке хаджен. Ја Аллах, одазивима туче хаджеса. Хем катар гова секунди, значи одмани син и храмске забране. Значи нитрома, исто така вачардам, сар умраче, нитрома те чине чире бунџе, нитрома те црде чире обрве или чире брада, нитрома толтук хемајца, нитрома толтук ханчтелал, осим каладу и храморе. Осим окова са осина свало, а што се тиче, исто генетово толомен сладжик. Хем акана, иншала, амен, каджа, иншала, значи, амаре алтубусеса, иншала, каджа, значи, анимина. Налаземен охтото Zulhijja. Налаземен охтото Zulhijja, значи, напустадам амаре хотела, авилам амаре алтубусененца, катеки мина, хем авилам ке амаре шатора. Охтото Zulhijja, значи оподне намаз фалил пе 50 вакти, скратил пе 2 речата, и киндија намаз исто фалил пе 50 вакти, скратил пе 2 речата, докато шамо значи ачол исто 3 речата. Палогова пралален фали и јација 50 вакти, исто фалил пе 2 речата, хем палогова иншалла, значи пало сабах намаз иншалла, а мена пусти о имина хем джа ано Арафат. Помолив Аллах за оџел, Аллах те могучил самар праленџе, амаре пенџе, са голако сеса, хем со кавинто боим по хаџим пи умра, со синен змети хаџу бакру по умр. Саламу алейкум таала баракат. Бисмилlah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Саламу алейкум ва баракату халален пеален. Пало со сама са значи октото Zulhijja. Со сама са Kimina, ак alhamdulillah, Injato Zulhijja si bitno tava kaj ke granice Arafatese. Катар не си упе, значи е границе катор Арафат. Сакај дишем правали. Катар не си упе е границе катор Арафат. Ако сана са анимина, сана са анимека, сана са ани Медина, сана са ани Буздалифа, нај са на ано Арафат, најту хаџи. Значи мора таве ке границе е Арафатеси. Значи катарни сил старт о Арафат. Па сапено обер е границе. Најправа са тука на джа урлап кана джавер хатинде хемдиче гола границе на. Каласи е границе е Аллах залоџен. Сабо амени дикален, ама веж дика е табле. Старте од веститу менџе увези е границе, а кадака дичен проблем. Ако сам кате пекава тан, значи ту најсан халано Арафат. Ако веќе наче акарик,
Medina hem ki Mesjidul Kuba Di prvo gjamia Resuli so kjerja Olate te klajnine dujre kjatia Isto sar te pene tu Akavasi pralan o Arafat. Akavasi o Arafat o çada Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mal hajjan min Arafah. O hajisi o Arafat. Pa penda Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kovaso go bovezil pe to bovi piro haji Jekdro ampiro životo, ampiro hayati, naver nagrada osim od džennet. Osim od džennet. Katar ne silo Arafat, inşallah kamatatu menje majakotar. Jazakumullah khair. Možda to menje i granica kadar si o start Arafatesko. A vilam ke monothan, znači kaj si amaritent. Sarsa o jek pral, hem jek pen, mora ta vole znači i nargovica pova. Morate воле обачи, значи пепирикор, морате джанол, кај си, значи леситент. Што значи сар и Европа, сар о Балкан. Значи јеката организација, хамдулилlah скајен група умер се организијамен, значи си и тента, а каја су дишен АКТ. А каја АКТ, значи халя морате поставите, значи ете пикора, кате морате поставите е чошкора са стране, а исто ја е еркора. Палогова суде си управлен. Значи царада си машкарал, а парци е пеа, а парци е прал. Што значи, миѓамо песа овакти авол, мануш, значи овакти е хаджеско, андари мина, ано Арафат, што значи, ако фали сардан, осаба намаз, ани мина, значи авеакарин, арса речи ротхан, сарса е прале, сарса е пеа, сила пиродишеко нево, Пилоја суко нево, пиричеба нево, хем си, значи, ке вудара си амен, окола боксора, кај си, значи, шудрепаја, хем шудро сокора. Со да си оправлен. Одморил пе, сар со прал, сар се пен, одморил пе, джи, јек сахато англал, значи, оводичи вачароленđe, јек сахато англал, со да си пе, значи, кај морам, те менјол пиро авдези. Сакај да черголим палал, значи око те си апар тоалетора е праленđe, апар тоалетора си е пеенđe, палогова менјон по авдези, хен припремим пе. Нашти 5 минута палуне, значи мора толту сабри, значи шајтал дежđene, биđene глатуте, тума толту сабри, ме саданче авдези, хем ја, значи, ашчаре, значи, садок ми наступил оподне намаз. Заступи сада оподне намаз прала. Наступи сада 2 речате фил поподне, 2 речате и киндија, хем сарса оводичи и чарол худба Арафатеси, худба Арафатеси. O Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kana içeride hudba, kana içeride haji, dok içeride haji, znači kada içeride hudba, Amerika simotu međe inşallah i međi nemira. Sika tek tan, znači svi su kao pegoda međi nemira. O Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeride hudba e ashabonenđe ki međi nemira, hem vačarda, znači kataro vrednosti hađeske, hem san obavljaju prav hađi. Палогова со да си управлани. Триндрома о Ресули саллаллаху алейхи ва салам вачарда амин. Асхаборе палогова кан завсада и худба после я Расулуллах pero ашундам тут вачардан амин. Шајте мо тоа меѓе сај бучаче хем соси о вредности кај вачардан го да амин, хем со добил о вјерник кој ми вјерница. Пенда о Ресули саллаллаху алейхи ва салам камо тафти меѓе. Окова пенол, саво шунол, чиро Аллах, Мухаммед. Хем нио салавати петуте Pero me acabou dur que Allah esco rahmeti. Penda o Resuli vachada amin. Znači avilo Jibraili o duito halal. Kasko dad hemdei si preda svačal kasko dad hemdei si preda svačal o Resuli. Znači kasko dad hemdei živi leste. Hem najposlušno pedačem pedadese. Pero me acabou dur que Allah esco rahmeti. Vachada amin. Hem o trito halal. Savo si o choj mubarak Ramadan. Hem o nuš njera ču piričiba. Postil. Ама најлеканчи кај телеско пости. Pero me acabou dul kata esco rahmeti. Pero me da amin. Sark најкај кај телеси чим. Нај ано зикри. Нај учил Кур'ано. Нај тавол посту што те чел со мај будове. Него соси леси чим не беше рахати. Халпе пе фамилијаса.
Čel gibeti, mama čermanca me posti bitna ove buča, subhanallah i taračol, znači moram, kada se učim barek Ramadan, kaj ta vol non stop, znači te zikril, hem te učil Kur'ana. Henda, ko postil učim barek Ramadan, hem najli kasi kanči katero oposti, me kao dul katero su rahmeti. Henda, amin. O Resuli sallallahu alaihi wa sallam, palo se čarda hudbano Arafat, o Resuli sallallahu alaihi wa sallam, i risalo prema Ikaba. I risalo prema Ikaba, hem i čarda pivak ja pralan. Znači, ne i čarda pivak ja, az ja tele, nego ja i čarda pireva o Resuli sallallahu alaihi wa sallam, znači ravno se sa lese ramena ili kakala bere kuva, ravno lese kala pike sa vača ramen. So da si be prala, vom li će da upasa to dova, nego će da dova umbete se. Hem ja prala em pene katele pouka, znači te će dova, so tu greši sada maška tu te Allah za ođel. So tu greši sada janglan i janglan, trubuti će dova. Hem so da se hata trail goja dova. Goja dova trail, sa dok na, znači, zalizil okam. I sa dok ni, znači, okam, znači, završil. So znači, palogova so da si be prala. Vatu kaj san ano Arafat. Bitno te džane o vrednosti Arafatesko. A men džana sar se urači Allah za ođel, hulol ka tereftatu nebesa, ki dunčki nebesa, sar se urači. Hem sar se urači, Allah za ođel penol, rod robe moj pa te prostivče. Rod robe moj pa te nagradiv tut. Kaj samo men. Molim Allah za ođel da je tu prostiv, ja Rabbel Alamine. Ama pralalin, majla čo žive, ano čitao bersi, ođive Arafatesko. Majla čo ano kurkosi, ođive Yomul Džuma. Majla čo čon si ančitao bersi, očon Mubarak Ramadan. Majla či rači si i Lejlatul Qadr. No znači sasavo rači Allah zuđe hulol, këdunjke nebesa. Ama prala em pene, kana vol ođive Arafatesko. O Allah azza wa jal hulol, žive se hulol ko dinjaluko, hem o Allah azza wa jal penol, a žive o procesardem samom grero bolenđe. Allahu akbar. Allah i sao procesarda, Allah i prala. Hem da Resuli sallallahu alaihi wa sallam, umra jiki umra, Allah azza wa jal ko sođu nahora. Umra ko čumbar Ramadan, saro hađi, kaj će dane Resulje sallallahu alaihi wa sallam. Ko kabavilo hađi na pipireta bijatora, mnogo kala Allah, kala Resul, najver nagrada smo džene. U Resuli sallallahu alaihi wa sallam, vačardamenđe si tri vrste hađi. Hađ temetu, hađ ifrad, hađ kiran. U Resuli sallallahu alaihi wa sallam će da hađ kiran. O hađ temetu sastoju pe prala, znači ananguno geotrito o štarto o pancu Zulhidža, znači mora tave ako sam sa ver strane ili tave andari Medina, džiko pancu Zulhidža mora saj hađe tave većani Meka. To znači ako će hađ temetu katar čiro tansa vosan ili katari Medina, znači hurave čiro i hrami, hem džako mikati ako sam katari Medina Munaura, ko mikati Zulhulejfa, u Resuli sallallahu alaihi wa sallam, ako sa vakti namazesko, a čadlo ko mikati Zulhulejfa, zavrsedao namazi, a ako na, znači go teja čado, fali šajte, fali du rećate tehijatu međid, ako naj vakti namazesko, ako si kaj mora, i sve zavisi sa organizime, ako si autobusi, znači veća čado ki granica, hem onijeti, bitno si, znači huradan čiro i hrami, hem onijeti. Onijeti normal citu, a ne čiro kalbijan, čiro kulub. Ugovori maškartuti te Allah za ođel. Ama šaj te vačere te zgovori šibas. Sar izgovori pa onijeti. Allahumme lebejke umraten bihađan. Ja Allah, završivi obrede, umrači hađesi. So se govasi kator hađ te met. Ako nisi hađ ifrat, hađ kiran, govakamo ta, inšallah majvon, sar znači obavil pe hađ ifrat, hađ kiran. Amen će Allah fi kator hađ te metu, pošto Resuli sallallahu alaihi wa sallam, si kadamen kator hađ te metu, hem brud pralalin, kator kalatelin hađora, majko lajsi, a marina radose te završil hađ te metu. To znači, pa će nam katar anguno, gdje o štartu ili o panzu Zulhidža, mora znači tave
те черечо ниети, а не ми кажат Зул Хулейфа или ката вертан Савосан, хем те инисита ве, значи према и Мека. А ни Мека канаве, значи, камотато меđe, иншала, moram, znači, te čere efta durma o tavafi, sarbovi pi umra, efta durma tavafi, palogova, te faliti dure čarte, palom ekam Ibrahim, palogova, inšala, džako zemzem paj, te pije zemzem paj, palogova, inšala, dža kosaj safa hem merva, hem palogova prala, znači skrati čire bal, na samo cara kate nikate, nego skrati čire bal, trojka, dvojka ili jedinica, skrati čire bal. Hem palogova znači, što znači završi sardan i umra. Palogova završi sardan i umra, znači saglači sam oktotu Zulhidža, avilan animina, jak nadlam injatu Zulhidža ano Arafat. Znači, što si bitno te žarem pralalen, te pratičiro brojo, hem te diče, kaj san, pesavo tan san, maha sar čiro vakti, a ne kupo prodaja, maha sar čiro vakti te pire i ulice te dža, kađav kao filan, kad će ove zijareti, a vilomo pralan dari Nemačka, i je vjač penka dari Nemačka, a vilomo familija. Prala, to je vilan te čere čiro hađi, znači beške čiri grupa. Sad kada će dam ne mora da te pire pi ulica, naka džav desno, dali si levo, maha sar. Se Allah zuđe hape po aktu sovri, bitno si, beške čiri grupa, farisanče durećate podne, durećate ikindija, a što nam hudba rafatesi, palo, hudba sa šundan, ano arafatesi, znači non stop borat čere dove. Normalno, ako sam bokalo šete hače, ako sam umoro šete svoje cara, ama so i pe, znači katalo, palo saba, taj džen lolo podne šete sve ček sadu i sat odmorit. Ama go vakti trubu, manu somaj but ano ibadeti, ane dove. Zaista gola 300 panca hata so kave, ane dove. Wallahi, billahi, tallahi, Allah azvđel odazvil me pralo. Se god odžive, Allah azvđel kata reftata nebesa, kaduničke nebesa, hem Allah je oprostil, pomolim Allah azvđel, Allah je to prostil samare pralenđe, bare penđe, hem Allah je to mogućil savran te ventu bojim po hađi, ja rabbel alemin, Allahumma amin. Bismillah, slaka dicem pralalin o Rasuli sallallahu alaihi wasallam, farisara durećate, slaka vaćadam ki međ nebira, durećate opodne, durećate ikindija, hem će da hudba arafatesi. Ama što si bitno pralalin, a kana kate na zemenki granice, kate si etable, somotona međe, kate si endo Arafat. Što si bitno te džanen, epal, taj peja, znači bitno si tave oko ja strana. Oko ja stran tave ano Arafat. Ako sam prala, oko teka i sikova brego, ili ako sam okolo ulice preko ja kogotar, tu najsan ano Arafat. Ko vas je već od Romka džalpa prema i Muzdalifa. Što znači pralan? A ka vas odičen kao Dromka te, ka vas i Dromka je šaj pirindoj, si but organizacije kaj džan pirindoj. But organizacije si kaj ven autobusonenca, Mina Arafa Muzdalifa, a but organizacija kaj avem pirindoj. Znači bitno si kad ja čadlam, te motato međe etable, znači sao pokvari sa 10 strane, kad ja sa leve strane, a kad ja si međ nemira, hem kava je džol sa džiprema oko ja strana, znači kaj si, znači o Arafat. Molivalo za ođel, Allah te mucho paramet pe tu mende, hem te ičardom pe, te čardom ke alese granice, hem te bitno si, ne mora tave kaj ja sam katar bitno si tave, će grupa sa pe godat han savosan, hem te beše, znači, ano Arafat o injatu Zulhidža. Samo što sam etvalčara isto kataro međ nemira, sjamen, znači, buta kaj prenesilpe, majbu se eftavališ poslanikora farisajle ko međ nemira. O međ nemira najsa gja baro pralanska dičena karatrento. O međ nemira sa but majcikno, najsa minara im najsa kavasla kadiče ađve. Ko te farisajlo katoro Musa a.s. Džiko Resuli sallallahu alaihi wasallam, znači si im preda sočal, majbu se eftavališ poslanikora farisajle, znači, ano međ nemira. Sakamo dodam dođe pralali, znači, na pusadano o Arafat, nisi salam prema i Muzdalifa. I Muzdalifa, znači, si sve zavisi sastan organizime, kava se odrom kaj džal za Muzdalifa, soda si durka tar pralan i Muzdalifa. I Muzdalifa si 4,7 kilometre. Sve zavisi sastan organizime. Kava se odrom kaj džal pre Muzdalifa pirindoj, si aversa veđan autobusonenca pralan. Znači, si majbu se štar droma kaj džan autobusonenca, hem si kaj džan pirindoj. Hem mora manu ste pripremil. Otumo pravi mi pen, iskoristi 4 pe, doka stolto puni pe.
Искористичо са стипе, дока столто со она свалипе. Хем искористичо слободно вакти, чо такати, дока столто кај телериту шпет. Моли Бога за воđel, олај долти ме снага, кан кавен те завршин обрде е хаджес. Хем та волту мен, гоја снага само си, те пхирен кала кора, само нако се тирен. Хем сомага тоа чара, кавадром ако сам пхирин дој, си сар саво, исто кафена, шол или душол метре, си хем тоалетора, aparte pralenje, aparte penje, si tu mene, hem tu šora, a si tu mene odromal. Normal, morate reći čuturica tusa, hem čiro ranco, znači čiro slab zak, tavol tu palal, gova su sana sa Arafat, hem o slab zak turbulto animus dalifa, hem so turbulto hala, znači turbulto čiro sunco brano, hem turbulto znači tavol tu sa čiri čuturica ili kapena čiro paj. E so kora ačadumpe, znači si tu men isto paja rečen, znači sar samo pinda metre, si tu men paja, samo šaj te pije, gova paj, gova si dozvoli me, gova paj te pije, hem bitno si znači gova pral te lo pije ilačora, goja pen te lo pije ilačora pesa, sose, kave ano Arafat, kave ano Muzdalifa Karačare, kave animina, gola šov džive kurko džive, morate pripremiti taventu čiro, priprema so, čire ilačora, gola pral, gola peja, so koristin ilačora. Olajte mu čo paramet petu mende, pa kava si odrom, znači, kad džal prema Muzdalifa, a kana uputija men prema Muzdalifa. Znači, gola sam se organizime, kad te džal pije doj, tu šaj ta čado prala, te pušuji, šaj a čado te džak javde zane, šaj a čado, kaj ako sam bokhalo, če grupa ste hamanro, ama su si bitno, o akšamo hemijacija, ni falit pe podrom, iako si terri, ni falit pe podrom, i o akšamo hemijacija, morate fali ani Muzdalifa. Iako tu muklan, primer, o Arafat, muklan le kapena, dok Zali sada okham, hem dinam skoro 1 saato ili 1 saato pa 2 sata si vakti e jaceako, najnisam problemi prala, tu završi obrede hađese, znači moram, znači tave ani Muzdalifa, hem ki Muzdalifa te fali, znači o namazi, znači 3 rečate akšamo, hem 2 rečate i jacija. Tu sam dozvoli mesta kada čaka ta strane, ta čha doko toaleti, te me čak dezi, te reče tuši slobodno, hem palo govate nastavi čiri drom. Olajte mu čo paramet petu meni. Znači, kad te pralene ne silpe o start kateri Muzdalifa, ko start kateri Muzdalifa, iako se o sahato efta ohto i nja dešara čako, so znači naštite fali o akšamo hemijacija podrom, nego ako sanke granice e Muzdalifače, a vegate, znači isto pratiče grupa Kajsan, a stareći rotan, saro barvalo, saro očoro, je kraći morate račare, znači ki Muzdalifa. Je kraći morate račare ki Muzdalifa. Ko naštite račel ki Muzdalifa, ogova savo si na svalo, okova savo si znači ani kolica, hem savo si znači ani bolnica. A što znači majla će si suneti kato Resuli sallallahu alaihi wasallam, mora znači je kraći te sove, znači saro barvalo, saro očoro, te sovol znači pipu. A glavnego sove, znači mora, znači ani Muzdalifa i ke granica e Muzdalifači, te fali 3 rečate o akšamo, odmah akalpe i kameti, 2 rečate fali i jacija, pali jacija, znači sve grupasa ili korko, morate čide, sve zavisi sarsan organizime. Morate čide e bar, so se džemarati, so znači trubultu gola bar, so de čide, sve organizacije so čido samo efta bar, sve organizacije so čido samo sarantenja bar, sve organizacije so čido efta vardeš bar. So se efta vardeš bar, o Resuli sallallahu alaihi wasallam čidla efta vardeš bar. Palo sovali selam čiro akšamo, 3 rečate, 2 rečate jacija, hala pali pelam te sove, čidlan čire bar, pande čire bar, hem, znači garave, sose čidlan kate ki Muzdalifa bar, kalabar trubutut, te hara, znači račarego je rači, fali 2 rečate osuneti, 2 rečate farzi kataro feđer, hem znači uputitu prema imina. Anguro džive, znači palo so račarda o Resuli sallallahu alaihi wasallam ki Muzdalifa, od tehrin sabale,
Fali sardau Resuli sallallahu alaihi wasallam due recate o suneti e sabahosko, dužan sam te fali. O saba namaz fali znači ani Muzdalifa, hem pali Muzdalifa znači nisi tu kaj, nisi tu palo go da so fali saba namaz, napusti Muzdalifa hem nisi tu preba i mina. Majla će si pralalen, znači palo so fali sadan ovakte šamosko. Palo so fali sadan odma i jacija, suneti si kato Resuli sallallahu alaihi wasallam odmah te čotu kaj te sove. Što znači? Prala, hempene, moram, znači jekra čitara čare ki Muzdalifa, saka penam saro barvalo, saro čoro, te solki pub, saro vjerniko, sari vjernica, la česte pripremil pe te opise slab zak, ili ga pena gova sar ranco kaj čope kaj te sove Andre, mora tara četut, znači kaj te na pučavo, hem prala so si bitno, te reći reko kretusa. Te reći reko kretusa, hem znači te račare gojarači. Wallahi majla čo rači. Kan kaveki Muzdalifa kao se ti to oči. Sosi, la ilaha illallah. Zamisli ani prašina. Zamisli pipov sove. Allah azza wa jalla dinul pe kajke melače nebesa se puvače. Zamisli tu njer si melalo, njer si kande, ama Allah azza wa jal, wallahi divil pe tu sa pralan pene. Hem tu kana ušte o tehrin sabale. O tehrin sabale si ka pena men kurban bayram. So desil pe prala. Wallahi penol, ajive me robonenje oprostade me junahora. Allahu akbar. Ajive me robonenje oprostade me junahora. Sana ano Arafat, celokupno hađi o Arafat, račadan ki Muzdalifa, farisadan tričata Šamu jacija, sultan, uštvankate dindra, farisadan duričate suneti, duričate o farzi katero samba namaz, hem dužno sam, bismillah, te napusti znači i Muzdalifa, hem te nisitu prema imina. Jek opomena, jek džike sake pralke pea, oko vasavo durol, kateri grupa prala, hem džal aparte sovol ke bregora, ili kapena bilo kaj si kola kaš, prala turbuta račetut, šaj si čapinora, šaj si kaj sapcih, no je bilo so kanči, mada naj, ama šaj tavo kanči, hem te dobi kaj otrov ili te voltu kaj aver bolesti, nego arak tu prala, znači bitno si, te bešeki grupa, hem te prate grupa, gote kaj si, da li si pipuv, da li si ko betoni, da li si kičik, kaj pralče vodiči, o vodiči ninja oltu ki zabluda, o vodiči mislil prije grupace ko vas ih baro amaneti, što znači morate prate grupa, hem te čuki grupa. Allah te nagrađen te sa Rabbel Alamin. Palogova, što znači avilam kateri Muzdalifa. E granice, znači kate si start i mina. Ili si bud pral, same si sa kaj pendam na svale, znači moram jek trećina kaj te sove ki Muzdalifa. Palogova, šajte den animina. Što znači praladen ki mina kanave, i ako šunde kaj šindire e kurbaja, sočera šina amarebal, ili kaj penaska te amarebal, a majla će si šina amarebal e pral, žeretasa, e peasa kada će dam skrati pirebal 1 centimetri, em palogova znači aščara fali opodne namaz kimina. Znači kimina pralaren, sve zavisi sarsav organizime, si tu dal tlačan, znači si sarsavo sile piri grupa, hem si agja izedil imina. Normal Andre kanave, si jogora ili ka pradi šekora, si aparte pralenđe, kava primer si e pralenđe, ako te si palalo udar, apart e penđe. Upre si tu men erkora si tu men upre, hem ke udara, znači si tu men sokora, paj, hape, pipe, hem trindroma, znači čite hakate. Trindroma, znači čite hakate. Što se tiče pralalen, palogova, znači fari, sakva će damo podne namaz kimina, hem uputitut, znači kođe maratin. Katarimina pralalen, znači mora piridoj
Са организација читаво свето џарп хиндо, значи коđe марати. Најто автобуси или најто такси. Значи морате припремити. Окова правило, која пенсави на сите пирол, значи обавезно морате одласа и колица или капена лесата и колица. Сами колица, окоја значи ако сиде чере батеријаса, шајтере гоја, ама пошто си барота типе, мајла цителе окоја значи нормал. А ако ту маđетеле гоја батеријаса шај, не ни со проблеми, бидно си мате бистрече адаптери, кај тавол туса, кај те пере значи и батерија. Коđe марати англуно, чуде ефтабар, чере и дова, упутиту, значи сега ќе дам према и Мека, према и Каба, чере хаџеско тавафи, фалито ме векам Ибрахим, џако земзем пај, џа сај сафа мерва, хем англала акшамо, пале мора териту анимина. Мора таволто значи чиробач, или капера чинарквица, хем чиробач. Пало го да ириту пале ке чиров удар. Morate pripremiti kaj si čiro šatori i nemina, morate ve ane granice minače, hem go te prala račare gorači. Anglalco račare normal kada se vakti akšamosko, fali akšamo, kada se vakti acijako, fali i acija, normal si dersi, hem palo gova znači, od teharim palem znači, džačude eftabar, ko barođe marati, eftabar ko srednje, eftabar ko cikno, hem pale iritu animina. So znači, ako čudan sarantenja bar, angloro džve efta, od dujto džve bištajek, od trito džve bištajek, ako čudan sarantenja bar, nikakši sardan o zakoni ili kapera o katoro dže marati, a ako mađe suneti katoro sudi sallallahu alaihi wasallam, o štarto džve čude, dži anglali kindija čude, reći roranco tusa, čire bučasu si tusa, pripremitu, hem znači napusti, znači imina, uputitu prema džemarati, hem napusti gdje od džemarati. Ak, alhamdulillah, što znači, gdje prema imina, ave kod džemarati anglono džive, pa su vali sada na podne namaz, znači uputitu prema obaro džemarati. Sidu će efta bar, znači spremotut, prati i zastava, ovo dići perolče. Džačuden e bar, hem arakamen kate sa desne strane, tu lečire bar, što znači čolen sa leve strane, sa kapena ne morate ven bare ili morate ven te tolene, ente či taven bud bare, nego čire bar, efta bar taven, hem pripremitut prema obarođe marati, znači sarso bar čude, kavačere Allahu akbar, pale kare bar, Allahu akbar. Pale kare bar, Allahu akbar, efta bar. Završedan čire bar, palo goda, znači sotrubu tečere, znači, a čoltu kaj tečere, dova prema Ikjaba. Palo završedan dova prema Ikjaba, znači majla će si, znači te dža odma mukljo eškale tere, hem dža, znači, uputitut, sve zavisi organizacija, sarstvo organizime. Ili a čoltu autobusi, ili mora pjindoj, ili po taksi, uputitu prema Ikjaba. Ikjaba sode si dura, a Katar tren do kada razvijame amen, 4,3 km. Znači, avek Ikjaba, lačesi kaj toltu avdezi, završi efta droma o tavafi, ko namazi mora toltu avdezi, fali dure čate palo mekam Ibrahim, gola e hađesko, znači tavafi čere, završala hađesko tavafi, fali dure čate, palo mekam Ibrahim, nain morat vačare, čerav nijete falib kava, o nijete kulub, ano kalbi situt, fali dure čate namazi, dok sam ti fali o namazi, ako šajte diče Ikjaba šaj, ako si tu kone anglatu, znači diče go te kajka prol čiro šoro, normal, anglona rečate subhanike el Fatiha, sura kafirun, odujto rečate el Fatiha, sura Ikhlas. Palo go aphalale de selami, hem go te, morate prati pale e grupase, sabra se comparno, našti samo te duro, ili kapelek, a kapešam kasi kriv, 1 minuti, 5 minuta, 10 minuta, namo prav, ako pendatu međe vodiči, hajde ustani sijamen, tu morate prati e vodiče, te dža prema o zemzem. Kana džak o zemzem paj, o Resuli sallallahu alaihi wasallam, znači si kadamen, a ver paja, znači te beša, te pijat,
теле, сунетите беше теле те пие, а док о Ресули саллаллаху алейхи ва салам кана пила о земзем пај, пила значи пе пумре, тода пиро мубарек муј, тода чијада пиро шуро, хем пало гова значи праларен упутисало према осај. Кана вилоко осај значи черда и дова, иншала каслимо о видео, вигова иншала ка убаци, хем праларен пало гова значи завршада осај, или сало пале значи кај ани мина. Англал о акшамо значи сила 4 ани мина, ако ту на сан терито англал акшамо, најсвету превоз, јавани сала, најнисо проблеми прала, битно си кан каве значи кимина, мора значи кимина, пале значи те фали о акшамо, те фали јација, отай фали о сабахо, пало гова припремиту за одујто живете чуде, значи кој джемарате чуде е бар. Одујто живе чудове пралан сака вечердан, ефтако баро, заврсадан чере и дова, ефтако средње, чере и дова, ефтако цикно, чере и дова, прати, значи, одром, дече овако тарцаво си, најтакси, најавтобуси, мора те прати група, те прати и заставе, значи, ириту паре са ту, иритут, те джа, значи, према, капена и мина. Соде, значи, си, и Европа, или капена о Балкан. Соде си дур като джемарати. 3,2 километри, 3,7 километри максимално. Значи Сарцаво, Европа, Азија, Америка, Африка, Балкан, Сарцаво джанол кај сиреско од хан. Заврсадан о джемарати, или чудан триндживе, англуроджи ефта. Одидоджи биштајек, отритоджи биштајек, чудан сарантења бар, никакши садан о законе джемаратеско, ако манже сунети прален пене, чер сабри, джанавка сан уморно, джанавка сан ледимека, сан јерсиме, ама мајлачи си, о старто живете чуде исто бар, те следи сунети като Ресули саллаллаху алейхи ва салам, англали киндија, емпало гова напусти, значи, о джемарати, со си битно прален пене, сака вечердам. Обавезно морам нака на сипјаве чина роквица, на нитро бултучино бачи муче или муче шторба хасардан. Обавезно сам должно те слимо анчо телефони. Обавезно сам или видео или слика тоа анчо телефони. Ангони бучо дујт чи локација катарчини мина кај сан мората волтут или запамти обројо пример камп дештрин шовар дештокто. Ако ниđe ne kaj san, znači Ansarsovo čoško, kad će stret što te biše štar, ili kaven policija, ili kaven gola katora hađumra, kaj te uputil tuk, kaj te na hasavu. Znači bito si goda. Molivalo za ođel, Allah te ločelo samare hađijanđe, hađi kenđe, sagola so kaven to bojim pio hađi ja rabbel alemin. Molivalo za ođel, Allah te nagradil amare mange prale, o Afrim Ali. Сововси главно, значи, амортиматери, за хаджума група умер, моливало за оđel, Allah te nagradil le se hanuma, le se čaven, le se čen, le se rade, le se da, le se familija, le se potomstvo, ja rabbel alemin, hem so de god pral, pea, pral, purane papora, mami, čavre, so de god palo goda, kad i čenkava video, Allah te skuri, le se vapor, ja rabbel alemin, le se familijače, ja rabbel alemin, a isto kad te si amaro manglo pral, ove toni destanovići si kate, amaro režiseri, alhamdulillah, Allah te dole dženeti, ja rabbel alemin, a isto galesko imenjako, Afrim Begeši, amaro kontrolori. Vov ispravila men, da li si galače, da li galače, ham Allah te nagradil, sar amaro slimateri o Afrim Ali, sar amaro prale o veton Begeši, veton destanovići, sar amaro pralo o Afrim Begeši, Allah te nagradil tu mi, ja rabbel alemin, a isto ja, hađuma grupa Omer, molivalo za ođel, trunka oholost, te navola men amaro kalbi, so sa gole pralen gole pejen, so andamne men, sa so kanalen, to bavim po hađem pijumra, sa kaj sto menđe ano izmeti, sar tumaro pralo meri, sar tumaro pen i dešurija, Allah te mucho paramet petumende, jezakum la khair. Što se tiče pralen kate anglal, avtomotatu menđe, a ja izledil, apart kate si znači isto je toaletora e palenđe, aparte penđe si je toaletora, isto kad te kanavol ovakti e hađesko, si odridime sahata. Kalavu darasi pandle. Kalavu darasi pandle, tu našti te putre e vudara hem te hute. Nego mora taščare, znači
кара каво овакти, значи организатори кои си, вовкава чолче ги каваки кава сахато, не си амен. Ако си кава чолче, ни джако подне, джаки кидија, најни се проблеми, джако акшамо, најни се проблеми, битно си, таве послушно, значи е водичес. Олајту мен те нариджен те са Раббел Алемин, молим Аллах за оджел, телем pouka гатар ка видео. Значи, и рисаланка те Муздалифа, а виланка те, ако чино чо курбано. Значи, чире бал, фалио подне намаз, кимина, хемпала гова му прал, значи упутиту према оджемарати, чуде ефтабар ко джемарати, ако нашти санлелиме, значи нормално, шајте де ке авер прал или ке авер пен чиребар, вон чуден чиребар, хем, ако нашти англуно живе, те заврши хаджеско тавафи, значи нормално, шајте заврши од дујто живе, шајте заврши од трито живе, джи англали киндија. Значи, мајла че си ту коркоре те заврши чире обреде, ама што се тиче джемарати, значи битно си, шајте чулду чаваркори, а што тиче хаджеско тавафи мора ту дузно корко те чере е обреде, ката, значи, хаджеско тавафи, хаджесе обреде, значи, сарга си осај, хемпало го дан, значи, те заврши. Што се тиче прала пали и риамен, ако заврша дан, значи, чиро джемарати, сарам пења бар, сарсио организација, или ефтавар дешбар, о штарто живе, англали киндија, лече буча, туса, хем напусти. Све зависи, ака на сите холјаваката организација, ако си пириндој, ако си таксеса, ако си автобуси ке кава сахато, чер сабре ке гова сахато, значи напусти, хем, значи упутиту према чо хотели. Соа чол е хаджијан, а чол само тавафу вада опростени таваф. Олајту ме те нариджен те се Раббел Алемин. Англуно поглед каде чеј кјаба, сигурно кароди дијамантор. Дека пене ја Аллах по семанџи тарно јамле харама. Ја Аллах че рахмете се вилем кечиро чер, бимусаби умра. Немо хаџ. Ја Аллах че рахмете се вилем кечиро чер. Савси мало че. Али читаво свето, омезла харам. Само сек намази или фарс или суети добро намаз, шоме намаза. Ја Аллах бимусаби умра. Ја Аллах бимусаби ибадети. Непало гова, соачаре, космон да тај немне харама. Халален битно си, кај деко мезла харам, значи кај те висте од инјелук, ако диту ја према од тавафи. Значи кај те си халален од старт е тавафеско, кај те си од старт тавафеско. А кај тар се те се старе, и тарто кајари си инструја. Кате, значи, канаве, морате вазе чирова, и дочере Аллаху Акбар. Кана вазанче дочере Аллаху Акбар, чи ното Кур'ано, зикри, дове, ем соме буд ибадет чере, соме буд зикри, соме буд доваве, ем соме буд, значи, че и кјаба. Аллах му чу памет като мене. Ангедерте на пошмини о тавафи, о сунети комурша, те пучарен, поро десно пико. Ако наштите джате чумине или те пипнине о хаджар ал-есвад, ваздеати ровас или неато према о хаджар ал-есвад хемпенеа бисмилlah Аллаху Акбар. Аллаху Акбар! Даро сунетитано о три нанглуне кругоја те пластал пехари, ако на нету могучност буд гужва, онда на кереодова. Пиреа нормално. Настави неа, значи, кереанглуно круго, джикате кересе ко рукнали емени. Кет каресе ко рукнали емени, ако си ту могучност, джаја ко рукнали емени хем чуминеале. Ако на нету могучност, онда само на кавеа. Таро оте, джико хаджар ал-есвад, кереа кајадова. Раббена атина фи дунја хасана, wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Duito krugo taro tawafi vazdea tirovas hempenea Allahu Akbar. Nastavinea sar o angluno krugo, resea gikrito, nastavinea iso sar taro trito gigo štarto, kato taro štarto gigo pančto, taro pančto gigo šovto, o eftato krugo na vazdea više tu tirovas ko hađar al-eswad nego samo na kavea. Čim završin džan o tawafi, onda ti ketu ke iktan, te haraketu ke teklanine duj rekatja namazi. Angleder teklanine o namazi, o pikoso pučarđan, učareale, onda klaninea. Ako i situ tan te klanine ko maqamu Ibrahim, ka klanine. Ako na netu od hetan,
onda bilo kaj ki gjamia. O 2 rekatija klarinena pe agjhar. O angduno rekati i suratul El-Fatiha. Taj kul je ejuhel kafirun. O 2 rekati i El-Fatiha i sura Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad. Kad završi džanakava, nastavi neja, teđa te pije zemzem. Zemzem tani pije kereja dova hem pije. Kozom šaj te pije. Kad završi džan e panjeja, nastavi neja te pire ko Safa wal Marwa. Zove Sadam, alhamdulillah, o tawafi, sama ko Zemzem pai, akara po cara, insha Allah, ja ke duj tana, duj bregora savosi, sai Safa e Merwa. Akate kede Reslan ki Safa čitineja akava aje. إن الصفا والمروة من شعائر الله Irineja tu prema i kibla. Ako šajte dikela, šukar. Ako naštite dikela, irineja tu prema olate, hem kereja akaja dova. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. A džahar kereja 3 putja. Znači, kad završi džanakava, kereja dova, kozom šaj, onda pomeni neja palem od ova sukčeržan. O angluno, peneja palem, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, džiko krajo. Znači, 3 putja kereja kava. Kad završi džan, nastavi neja o saji. Ko saji i si dova, čiti bektar u Kur'ani, zikri, hem tako dalje. Znači, na ne dunjaluke emote. Nastavi neja pireja čiko zeleno osvetloja. Kad reseo te omušatano suneti te prastalpe. Kada ođuvla te piren normalno. Kad resena ki marwa, znači završinđen je krugo. Odori irinena tumen isto, sa su irinđen tumen ki safa, aka te ki marwa, aka na irinena tumen isto prema i kibla. Ako šedi dikhenla šukara, ako na naštite dikhenla, samo irinena tumen prema olate, hem kerena isto dova sarso i neki safa. Nastavi nena a džahare, džiki marwa. Kada vena ko zeleno svetlo, nastavi nena isto sarso i ne, omuša prastana, ođuvla pirena normalno. Kada reslen ki safa, palem kerena isto dova, jer nena tome prema i kibla, hem penena isto i dova. Znači kada kerena o tekbirja, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Hem između kereja tu onda dova. 3 puta akava kereja, hem nastavine. Džiko, 3 krugo, džiki marwa, oštarto krugo, džiki safa, pančto krugo, džiki marwa, šovto, džiki safa, hem palemer irineltom prema i marwa. Kada reslenki marwa, o eftato krugo, na irineltom više te keren dova, nego i klovena odma ki desno strana ta ne udara. Pa molim Allah za ođel, Allah te nagradil, sa gole pralen, gole pejen, so kad ićen kava video, hem kava video te delin samo radio Allah za ođel, so a čol je če vjerni kose. Palo su zove sada, znači džemarati, a čol tut, teri koji će hoteli, se zavisi sar organizime, čaj beše, jek džive, 3 džive, 5 džive, efta džive, 10 džive, ili andar i Meka, ili tu pali ani Medina, ama anglal so napusti i Meka, so si dužno, sar sa je vjernikom, vjernica, sar sa hađija, hem hađika, dužno si tečerol tavafu vada. Tavafu vada znači oproštajni tavaf. Oproštajni tavaf, čere efta droma tavafi, fali tu dure čate pa Mekam Ibrahim, hem znači uputitut, znači i kekator mezl haram. Znači našti pale go date iritu pale, ašte ima vicara te dikav, pa ka čere dova, pa ašta ka džap pa vicara, hem ka čerav dova, namo pral, nego fali salan, dure čate, pa će dan oproštajni tavaf, ili ka pena tavaf voda, znači automatski napusti o mezl haram, džake čiro hoteli, lećini torba, čiro koferi, hem uputitu prema aerodromi ili uputitu prema i Medina. Molim Allah za ođel, Allah te nagradi sa marama gdje pralen, sa gola ko će ne pio hađi, hem sa kola kalem pouka,
те обави пиро хаджи, молив Аллах за оджел, Аллах и тумен те наградил дженето фрдевс. Заista пендao Resuli sallallahu alaihi wasallam, oko vas sa očerol piro nijeti, to bol piro hađi. Трубу прален пенте чере дова, Аллах им мато искушил кога го искушение, само те писаре. Битно сам сомај сантерно те заврши чири обреде е хаджесе. Манус нормал кака ли лилпе, сад кај кавол, значи ано ефтато ноктото зол хеджа, каве анемина, но мака лелиту каве бисуто прален пене, сичилан ко лукс, или ка пена сичилан. Готе кај налазиту лукс ке те хаге те пие, овак те хаджеско си маш те баракала канчи посебно. Канасан ано арафа сака вечердам, Аллах злоđel kad te vtata nebesa, kod ička nebesa, kanci posebno si go te i dova. Isto pralen pene. Si organizacija sipe autobusara, si organizacija pirindoj, bitno si te čere sabri. O dukan me pungre, o naš timanđe, a gja kolaj manglan te deko dženeti. A gja manglan kolaj te deko dženeti te navesko šimo, o tu mu pralen mi pene. Sam to završi obrde kataro hađi. Čer sabri je zaista olaj tut manđoltut. Olaj podsatatu sobut manuša, sesa kod unja luku, hem ničer de piro hađi. Ama pendao Resuli sallallahu alaihi wasallam, obavino hađi mi umrađa Allah za ođel. Obavino hađi jek drom ančiro život, ančiro hajati. Ama pralen pene, obavi gova hađi samo san kod unja luku. Obavili rađa Allah za ođel po mogućnosti, kasađve najmogućnosti. Otumo pral, si tu lovete čine jek metar televizija, si tu lovete čine bari drama, si tu lovete čine baro čer, a najte lovete obavi čiro hađi, molivalo za ođel, Allah je to prostil, amare paponenđa, amare dedenđa menđe, bitno si mu pral, završi čiro hađi. O Allah za ođel ampiro kitab ili kapena ano Kur'anova čarol, o Allahi gova savo obavilo hađi, palo gova zavrsalan čiro hađi, o Allahi nimu čol tu mazuni. O Allah za ođel bi čol bereketi gole se samo zavrsalan po hađi. Allahi samo završi piro hađi, saro pral cari pen, Wallahi vazoli deređa. Ogova insano, samo si tu završilo hađi, znači monuš, a gjabu ljerilpe. Stalno tu kadete gođi, sala čerdao Resuli sallallahu alaihi wasallam. Oko vas ovo završada piro hađi. Kala Allah, kala Resul, naver nagrad osim ođene. Pa molim Allah za ođel, Allah te naglim dženete sa rabbel alemin. He molim Allah za ođel, te nem pouka, katarkava, video. Romano Bairako Omar Grupa